murera ntiri ku isoko abayobora barimo barabyibazaho ariko zandane zivuga yuko ngo Abedi bimeze bite 40 ngaracyazijyamyeho riga. Abedi yari yasubiye i Burundi muri vacances. Rayonsports yamutegeye tike y'indege, bumvikana ko naramuka adasinye Rayonsports ayo mafaranga azayabasubiza bitarenze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani. Abedi akaba yatangiye ibiganiro na Rayonsports. We avuga yuko akeneye miliyoni 40 z'amanyarwanda agasinya imyaka 2. Rayonsports yamubwiye yuko idashobora kurenza miliyoni 30. Twari twanabisobanuye ko Rayonsports yavuze ko nta mukinnyi zarenzeho miliyoni 30 w'umunyamahanga, mu gihe abanyarwanda nta bizarengereza miliyoni 20. Ibiganiro bikomeje hagati y'ubuyobozi bwa Rayonsports na Bigirimana Abedi, bikaba ari ibiganiro batekereza ko bizagenda neza, akaba yakwemera kugabanya amafaranga, aho Rayonsports ivuga yuko bashaka kwemera wenda bakongera kuri salary yo gato aho kugira ngo bamutakaze. Uwo ni uwa mbere. Bigirimana Abedi muri Rayonsports ni transferi ikomeza, ibiganiro birakomeje, turagenda tu updatinga muri iyi minsi. Indi transferi ni ya omborenga yumvikanye n'ikipe ya Rayonsports ko agomba kuversaho miliyoni 30 kuri konti za Rayonsports, agasohoka muri Rayon akajya muri Apr. Ni ikibazo cy'igihe, anytime guhera akakanya turi kuvugana aratangazwa nk'umukinnyi wa Apr yishyurira iyo miliyoni 30. Amakuru akavuga ko Apr nta kizamuha ngo nimara kwishyura amafaranga nta signing on fee azakorera umushahara, amafaranga bazamuha ya signing on fee n'umushahara gusa, kuko bazaba n'ubundi baguza amasezerano yari afite muri Rayon, kuko Rayon yamuha amafaranga. Hanyuma Apr icyo bita kwiyestarira yaguhaye ni dukeya, ni nka miliyoni nka zinga eshanu zo gukodesha apartment nziza, ati mukani barute mu nzove ushakani hano wa hafi. Hanyuma Rayonsports hari umusore witwa Aimable ukina muri Mukura. Uyu musore Rayonsports ibiganiro ntabwo biraba, barambwiye bati ntibiraba, bategereje ko Afahami ya Rotfi agera mu Rwanda ku itariki 28 z'uku kwezi kwa gatandatu, agatangira gufatanya na Gacinya ndetse n'umugabo witwa Eric Rambona kuganira n'abakinnyi uyu mutoza yaba propose, barimo n'uyu Aimable, barimo na ba Sebwato baravuganye. Sebwato arabagora ku mafaranga, Aimable ntibaraganira, baravuze ati ubwo umutoza yabatoje muri Mukura reka dutegereza ave mu biruhuko muri Tunisia azaganire nabo, kuko ari muri ya komite ya Rokritoma, niba mwemerera kugabanya amafaranga n'ibyo tudushaka kubaha bakabyemera, tuzatangira n'imyitozo mu kwa karindwi. Tujye muri Nyamukandagira, tujye muri Apr, tujye muri Nyamukandagira. Duhere kubasinye, duhere kuri Gapapu yavuzwe. Abasinye kustrabavuga iki ko ntundi batangajwe na ikipe. Hera muri Gapapu wa muntu we, adahera muri kinini. Muri Gapapu rero nta kintu ndi buvuge kinini cyane, ariko aho mvuga mfitiye amakuru ni kuri side ya Apr. Nta makuru mfite kuri Singida nge mfite amakuru kuri Apr. Nge mfite kontra ya Singida. Okay, ubwo urayivuga. Hari naho nabagifoto rwose umukinnyi ari gusinya. Have nge mfite kontra ya Singida. Kontra Singida? Ya Singida ndayifite. Nimwitereke muri Gapapu rero. Ngiyise. Yinyuremo. Hanyuma banza reka duhere kuri version ya Singida. Kwizigira soma kontra, udusobanurire zandana ufite, uzinyuremo. Ndabasobanura kontra urabwa scenario kwa muri Singida. Noneho Ruvuyanga nawe araduha version yo muri Nyamukandagira. Yego. Abantu bwo baramenya aho bimeze. Yego. Ikipe ya Singida Black Stars mfite kontra ya page 9, ariko ndafatamo ibice bikeya nyine bigize contract by'ibanze. N'amasezerano yasimwe tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 hagati ya Singida Black Stars Sports Club, ikaba ifite physical address boîte postale 9623 Singida muri Tanzania, ikaba yitwa employer muri aya masezerano, ndetse na n'urundi ruhande rwa Mr. Raouf Memerdao ufite ID number A31822 na nimero ya telefone 2256650872, akaba yitwa a player muri aya masezerano. Hanyuma akaba ari amasezerano yo guha service ikipe ya Singida nk'umukinnyi. Ingingo ya mbere rero niyo ndibuze kuvugaho cyane. Article 1 consideration and duration of contract.
effectively from 44th of June 2025. 44th. 14th. 14th day of June 2025. itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Yego. In a consideration $150,000. Miliyoni ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika. Which will be paid in 3 installments. Bizishyurwa mu bipengeri mu byiciro bitatu. Yego. Muri kontra banditse nabi bagomba kwandika 70 bandika $7,000 ariko entre parenthèses bandika 70 $70,000 inshuro ebyiri bakazishyura ndasigaye ku nshuro ya gatatu. Oya birasobanutse. Ya mbere bagomba gutanga muri sezo ya 2025 2026 $70,000. Hanyuma as follows 20,000 20 kongera 50 bakabanza bakamuha 20 bakazamwongera 50 yego muri 2025 2026 noneho numva nibyo 70 yego nabyo bigabyemo ibice bibiri muri sezo ya 2025 2026 noneho hakaba ibihumbi 40 azahabwa muri sezo 2026 2027 kuko amasezerano yari yasinye ni imyaka 3 40 kongeraho 70 bikaba 110. Hanyuma akazakurikiraho ibindi bihumbi 40 azishyurwa muri sezo 2027 2028. Sezo ya gatatu 110 kongeraho 40 bikaba 150. Yego. Urumva aya mafaranga akitwa signing on fee. Niko mu ngingo ya mbere y'aya masezerano bivuga. Yego. Ingingo ya kabiri, the net salary shall be $60,000. Ibihumbi 6 by'idolari n'umushahara. Yego. For the season 2025-2026 sezo ya mbere tugiye kwinjiramo. Yego. For the season 2026-2027 n'umuntu nabyo bizaba ari 6. Sezo ya kabiri nayo ikaba 6 by'idolari ndetse na sezo ya 2027-2028 bikaba ibihumbi 6. Yego. Aya kitwa salary. Urimo nabyumva ingingo y'amadolari ku kwezi muri iyo myaka 3. Yego. The salary will be increased according to the player performance. Umukinnyi azagenda yongererwa umushahara uko azagenda yitwara neza. Yego. The agreement on contract of services between the player and the club shall be valid for the duration of 3 seasons, 33 months. Iyo kontra urimo gusoma yari kuzagira agaciro mu gihe cy'imyaka 3. Yego. Mu gihe cya sezo 3. From the date of signing this contract, provided that the same may be renewed or extended subject to the absolute discretion of the employer and the club, the player is not allowed to institute the case in FIFA if he is still under contract. Doing so, it will be terminated. Baravuga ngo iyo kontra izamara imyaka 3 nibyo ariko ibikubiyemo bizubahirizwa kugeza igihe hashobora kuberaho kongera amasezerano. Yego. Kuko hagati muri kontra ushobora kongera amasezerano. Bakavuga ngo umukinnyi rero mbere na mbere nibanga rikomeye iyo kontra ritajya hanze. Bakavuga kandi ko umukinnyi atemereye kujya gusaba ibindi byangombwa ni nko gusaba wenda gutandukana n'ikipe muri FIFA club itabigizemo mu gihe azafite amasezerano ya club ya Singida. So iyo ngingo niyo nashaka ko tuvuga tubwira ikintu cy'ingenzi. Yego. Iyo ishobora kuba kontra cyangwa ikaba draft. Iyo kontra isinyweho n'abandi. Icyo gikomeye cyane kuko kontra ntago ari kuba ngo ni ibyanditse. Ushobora no kubimuha akabyanga. Kuba ari draft bamupropoje akabyanga. Iyo ni kontra asinyeho bitwereke tubanze tubyemere. Iyi kontra yanditswe kuri 14 isinywa tariki 17. Isinyweho n'abandi. Yasimweho na Muhibu Kanu, Singida Black Stars manager. Ngo n'uruhande rumwe rwa club. Yego. Tabanyeho sinyatire y'umukinnyi nta kirabizi. Hanyuma ngiyi sinyatire y'umukinnyi signed and delivered by the said Rauf Memerdao, who is known to me personally. Ngiyi player Singida. Reba na kashe yanditseho ko ari ya katibu mukuru. Zana ibintu by'amakontra. Iyi ni sinyatire cyane kwa gusharu ariko irasinye pe iteo kashe sinyiri muri kashe irasinye iteo kashe ni umukinnyi oya ni equipe ari umunyabanga w'ikipe ariko umukinnyi n'umuzi ko asinya muri ati ndabyemeye yarayisinye rwose keretse wenda ntagaragara amakuru yuko wenda ari impimbano ariko irasinye rwose urabona ko ari PDF. Hanyuma iyo contract yavuye kuri CEO wa Singida. Ngiye kubaza ikibazo kimwe. CEO wa Singida Black Stars. Ikibazo cyo kuba aho yavuye. Uyu mukinnyi
yarashoje ubundi mu ikipe ya Sonabel. reka bariho njye Iyo niyo ki aperi ko transfer ntibakabayobye. Ni njye ikintu cya mbere nshaka. aperi Ruvuyanga iri kiriya kuri iyi kesi uretse bantu gatoya. nsubize. Yarashoje bamuguze aramutse cyane. yarashoje bya biri valide ariko atarashoje ntabwo byaba valide. reka mvuge ibyo nshaka kuvuga rega kwizigira arakoze nyine azanye verisiyo ya singida yego kandi ndayifite with facts simusiga rwose overwhelming dore ngiyi rwose kwizigira kira office kora mu mutenda. biganza by'umushefu mugenzi wawe ndemeye uri mubi cyane Waba wikurura gake. iyi sama uri mu ngamba Ndayifite zitarabaho hano. mu mateka y'umuziki Iyi nyarwanda contract. Nari nibagiwe. ngewe nta facts mfite nk'izakwizigira ariko amakuru ngiye kuvuga nyahagazeho Izo nizo fact aho. Izo ni fact. Izo nizo fact. Izo ni fact. ubwo Nyine ibimenyetso amakuru ngiye kuvugana nyuma y'ikiganiro mpamagawe nayavuga nyahagazeho uyu mukinnyi Memedawo yakiniraga ikipe bita AS Sonabel uyu wa Gadogo muri Burkina Faso aperi iri kiriya kuri iyi ngingo iza gapapu n'iki navuga iti twebwe ibya singida ntabwo tubizi twumvikanye na ekipe mbere yo kumvikana n'umukinnyi kubera yuko Memedawo yari agifite amasezerano muri Sonabel yo muri Burkina Faso Yari agifite amasezerano. iyo ni twaguze amasezerano ya Memedawo icyo ni kimwe cyumvikana ntabwo bagiye bari umukinnyi Mu gusa yandi kwa magambo. kundi urangije amasezerano aperi Mu yaraguze yandi magambo Yaraguze. kugira ngo dusobanure ibintu. APR yagize ibiganiro direct n'ikipe ya Sonabel. AS Sonabel Ibemerera iyi umukinnyi kipe iranamubahereza. yari igifitanye amasezerano na Memedawo ntabwo ari umukinnyi wasoje amasezerano wari uri free ku isoko icya mbere Iryo ruvuga si byo tugomba kurikuramo muri ubu buryo kugira ngo leta ntabwo umukinnyi ashobora kuyiha amakipe abiri oya nta amakipe nubwo yombi yitwa hari imwe Release aho Letter. baretse nyine baretse gatoya tutanabyitiranye tubigendemo transfer kwigenda uko transfer zigenda Ruvuyanga akomeza iyo umuntu afite amasezerano muri ekipe iyo kipe igomba kuko ari umukinnyi uguzwe mu kindi gihugu atari mu Rwanda nagucengeje sorry gato iyi case turimo turayigana nk'abantu bayiziranyeho ariko ntabwo twigeze tuyiranza by the way ntabwo bazi ikintu turimo turaganira kandi barabizi ni ramere kwiransa ni gute reka tuyiranze Memedawo yatangajwe nk'umukinnyi w'ikipe ya APR witwa Memedawo hanyuma singida nayo ivuga yuko yamuguze si iyo saga sihari ahari iramwerekana yerekanwa ikintu kigaragara aperi yaguze umukinnyi impamvu nenzanye muri Release Letter aperi yaguze umukinnyi muri club ekipe ya singida kubona ko kontrani hagati ye n'umukinnyi n'amafaranga bazamuha niwe uzayafata signing on fee we yigurishe nka free agent hariya niyo mpamvu kugira ngo dukoremo ibi bintu mu buryo bworoshye ikintu cyitwa Release Letter n'ibindi bicanga abantu kandi ari amagambo yoroshye what we call Release Letter mu mupira it's nothing ni zero rwose you can be released utanahawe ibaruwa amasezerano amuganira ndaje mazanemo indi ngingo hari n'ingingo reka mbibafashe tubijyanemo neza iyo umukinnyi afite amasezerano ya ekipe yego kimwe n'umukozi wese ufite amasezerano muri kampani runaka ikigo runaka uba uri committed gukorera aho hantu kugeza igihe mwumvikanye kirangiye mu mupira w'amaguru rero icyo abantu bajya bita ngo ntiyari afite Release Letter Release Letter n'iyi kipe itaguye ibaruwa igusezerera njye nasinye imyaka 2 igomba kurangira ku itariki 31 z'ukwa gatandatu izo tariki zikagera itariki ya mbere y'ukwa karindwi niyo utampa ibaruwa nta kintu bivuze ntagenda kuko ibyo nari navuganye nawe byarangiye icyo rero mu mupira bakora iyo umuntu agifite amasezerano ariyo mpamvu n'umukinnyi batavuga ngo agomba kwigurisha kuko ugifite ahantu wabaye committed ufite umwaka umwe cyangwa 2 ikipe ziravugana zamara kuvugana umukinnyi ntabwo yitransfera oya umukinnyi ikipe yari arimo ya Sonabel niyo imwohereza ikamwohereza muri APR bigenda gutya abajya muri system abakuzuza ko twebwe nka Sonabel twagurishije umukinnyi mu ikipe ya Aprfc bakabiha federasiyo yabo niyo ibifata ikabishyira mu buryo buhuza abantu b'amafederasiyo ku mugabane wa Afurika ubwo ni muri CAF ibyohereza muri CAF nibyo bya bintu mujya mu ntango za TMS n'ibiki CAF ikabona hari dokima mukinnyi ufite amazina ya naya imyaka 4 uvuye muri ikipe werekeje muri iyi CAF ikikora rero
imenyesha federasiyo y'inyarugenge ikayibwira ati nimwapuruve iyi transferi y'umukinnyi witwa Dao avuye muri Sonabero muri Burkina Faso yaje muri Aperi Kigali. Ikipe muri Burkina Faso yadukonfirimye ko bamugurishije Aperi. Federasiyo igahita imwemeza akaba registered i Nyarugenge. Ibyo rero niko bigenda niyo agiye ku wundi mugabane umukinnyi aba registered. Federasiyo ivuga yuko Aperi irabyemeza ko imurekuye muri system yarangiza kubyemeza federasiyo yacu ikabiha kafu ikabiha indi mpuzamigabane niba ariyo muri Aziya niba ariyo muri Yefa niba ariyo ikavuga ngo hari umuntu uvuye ku mugabane wacu wa Afurika ikipe yitwa AP witwa wenda Clement afite wenda iyi myaka agiye wenda i Burayi wenda mu cyiciro cya kabiri mu Faransa muri iyi kipe IF ikamenyesha federasiyo y'u Faransa ikayibwira ngo nimukonfirime uyu mukinnyi aze mu Faransa uvuye mu Rwanda. Kafu yabitwemereye ko ari byo ko biri authentique bakabyemeza. Ibyo babikoreye iki? Kwanga ko abakinnyi bazajya bagira ibyangombwa bitandukanye akikomitinga amasezerano ahantu henshi yatandukanye. Uyu mukinnyi rero case iri simple, ibintu ni bibiri. We niba Aperi yaraciye mu nzira z'amategeko agifite amasezerano na Sonaberi, Aperi kishyura Sonaberi, Sonaberi ikabona pati yayo agifite amasezerano ya Sonaberi, umukinnyi bakamuha ibyo bamugomba akaza agasinya, ni umukinnyi wa Aperi. Singida niba yaraguze umukinnyi ugifite amasezerano na Sonaberi itavuganye na Sonaberi, iyo izarega muri CAF niba hari ibyo yamuhaye izarega muri CAF, habe hagiyemo icyo bita litige banze bahagarikeho transfer gato basuzume koko kuwo mukinnyi yasinye biro authentique ari byo atari draft ari contrat iri ya nyayo ifatika. Niba sanga umukinnyi ari committees agifite amasezerano muri Sonaberi, Aperi ntabwo yaba victime icyo gihe, ntabwo bishoboka kandi yaciye mu nzira z'amategeko. I can be the victim mu gihe njye nakoze ibintu mu buryo bwemewe. Icyo gihe hazamo uburyo bubiri. Kafi banza kuba proposa mukemura ibibazo mu buryo bworoshye. Bashobora kubwira uriya mupeti fata amafaranga y'abandi kuko bataciye mu nzira z'amategeko, basubiza amafaranga, give them their money. Ibyo birashoboka. That's one. Mu gihe Singida yabyumva. Singida ishatse guhatana igashaka kuremereza ibintu bagasanga nawe yakoze ikosa ryo kutaapproachinga club, nawe yabifite case cause you can tell me ko umukinnyi wari ufite equipe ujya kunegosia nawe utabajije equipe ko yashoje amasezerano. You have to contact the club before. Ari cyo Lorenzo azanye mu cyitwa release letter. Uba ugomba kumakinga sure ko umukinnyi niba ngiye kunegosia nawe yarangizanyije na equipe. Ibyo bintu i Burayi barabiregera. Ntabwo ujye ubona equipe complaininga ngo twebwe twikomye Real Madrid ari kuvugisha umukinnyi yacu agifite amasezerano. You are not even allowed to talk to him agifite amasezerano. Ni if aramutse yaragifite amasezerano ntabwo turi sure ko yaragifite amasezerano. Njyewe nababwira ko ngiye kuzana indi version. Ariko je nababwiye ko ndi sire. Uri sire iki? Sire ko Aperi yaguze umukinnyi ugifite amasezerano muri Sonaberi. Iki ni cyambere. Ndi sire ko Aperi umukinnyi rero hari ikintu abantu bazana. Ndi sire ko Aperi ije no gutanya process yabanje gusaba amasezerano ye afite muri Sonaberi ngibanze evaluating nyine yarebe ireba ama release clause na buyout clause n'ibindi byose birimo. Nibwo yatangiye ibiganiro na Sonaberi. Ndisiri ko release letter ya Memedao yoherejwe na Sonaberi. Urumva nubwo n'umukinnyi yaje ifite ariko n'ikipe yohereje kipe yabonye amafaranga itanga release letter. Yes, yabonye release letter aruko yahawe cash. Ibyo byose ngende sire ntabwo ndimo kudabutinga hano kuri Aperi yamuguzanga Legend Mirie ayo niyo nari sire w'imyaka 21 ariko wumvisha proposal y'imyaka urabyumva ko ari muri gitano mujene kandi urumva ko na sare itajye uyu mujene nageze mu bitangazamakuru byo muri Burkina Faso byanditse article ivuga ngo situation confuse autour de la signature de Memera urabyumva itangazamakuru kitwa ngo iki urumva kitwa Sportrom. Ngo hari ahantu gisoza article ntabwo ndi bugiyemo yose kwera ko iminota igomba kujya yagiye. Le jeune milieu de terrain de 21 n'est pas à son premier coup d'essai
il avait déjà mélangé l'USFA et la Sonaber dans Force Foot Ligue 1 du Burkina Faso. Yigeze nanone guteza amakimbirane mu makipe muri Burkina Faso abiri. Ikipe uyu musore yego. Ikipe yitwa USFA nizandanizi wabo. Muri murabyumva USFA nitwa AS Sonaber. Yazisinya ari ebyiri. Subwa mbere yababikoze. Muri murabyumva ateza ikibazo muri Burkina Faso mu kugikemura AS Sonaber yemera kwishyura USFA. Ni ibyo ngibyo nakubwiraga uko nguko ni nako niba arafasha amafaranga ya Singida cyari ko aba atarayafata ni ukujya kubinginga bagasesa ariko Singida iba ifite kontara yarayisinye biri authentique bikaba ari ibyo urumva bikaba ari ibyo uyu mukinnyi litije ukintu cyabaho uryaje gusinya muri APR yabasuspended nicyo cyabaho yarahinduye inyogosho urupapuro kwikara icyo yakoze n'uguhindura kwafe icyo gihe abasuspended rwose icyo ubwo bazamuhana uyu afite amasezerano ya Singida ariko yasinye izo litije haniza na bike rwose icyo yakoze n'uguhindura kwafe gusa iyo litije haniza iza mu iyi kwafe kitandukanye niya Kimihurura 16 cumi yasinye 20 ariko hagomba kubanza kumenya ngo amafaranga Singida yaramuhaye so yasinye ndetse kwafushikana mu rupapuro riga umukinnyi n'uwanyamukandagira ibyo mu byo utarafata n'amaki mbigusobanurire neza ahubwo uburyo twabiganiriye nibwo abaye uno mukinnyi aba amafaranga nta transfer nimwe yaba erega ibintu muri kafu nabo barabizi ko abakinnyi muri Afrika bakora amanyanga ibyo byo bavuze ko bagomba kuma 20 bya mbere nyumva ngusobanurira akantu gatoya tujya kuri reyo nta transfer y'amafaranga yari yose Singida yakoze yakwihakana iyo sinyatire neza cyane umukinnyi yafatika yabagira abasazi atarabona nayo veni ya mbere bavuze nibyo ndi kukubwira aba yarafashe amafaranga kuko amafaranga ni evidence niba narafashe nkashyira kuri konte niba narakoze transfer y'amafaranga biragaragara ibyo si ibintu byo kuburana ariko bibaye nta mafaranga bamuhaye ari ibintu basinye abagira abasazi cyane none article ivuga ko none agifite amasezerano ahita bagira abasazi cyane iyo article ivuga ko igisigaye USFA kuko ifoto yo nta kivuze ifoto yo yigeze kuziteranya niba yarafashe amafaranga Singiza igatransfera amafaranga ariyo yose kuri konte y'umukinnyi habagiye kuba ikibazo gikomeye cyane ku myaka y'imice meme abakunzi ba APR meme dawo mwemo mwandika mu mugongo ibitandatu kuri YouTube mushiramo wale just to sum up mukara n'umwe just to sum up ari umuntu wanze ku indi radio ati ntukavuge imibare yacu ya YouTube umutera umutwe umutesha umutwe bitandatu twabandi batari bibigire mu rwego rwo guhina mu magambo make version tubahaye zose murazumva tuberetse parti ya Singida tuberetse parti ya Aprfc Football Club ikigaragara ko Aprfc yakoranye contact n'ikipe ya Sonaber yaciye mu ikipe iganiza umukinnyi ibyo bazamuhemba byose usibye ko umukinnyi araza arasinya APR nta kibazo gisobanura ko Singida ntitanyuze mu nzira zemewe ntabwo wabiruriraho kuko wabona umu agent yarazanye ikintu kigaragaza ko uzi ikintu tugiye gukora cyane mu kwizigira ubwo rero icyo wasobanuye we rigane ari naho dusoreza wasobanuye uburyo bizagenda haramutse hajemo amatati litije izazamo n'urucaba hajemo litije izakemurwa gute uzi ikintu tugiye gukora iri kuburana ndabizi ko ufite contact za CEO ku munsi w'ejo bidapfa bidapfuka yitwa Omar Kaya Radio Rwanda niyo zabura ndanazakana bahashimu Omar Kaya iyi kesi ku munsi w'ejo mu rubugarwimikino saa 3 ndi gutekereza situation ishobora muri transfer kababwire situation ndi gutekereza tugomba kuyinjiramo dufite na version muri Tanzania ndi gutekereza ishobora kuba yarabaye iyi mukinnyi urabona amafaranga bye mu bipengeri byinshi cyane urumva deja nka installment ya mbere y'ibihumbi 70 nayo ikabye ibice biri muri saison ya mbere ashobora kuba yarabaye nk'imi 20 wenda byombi imbumbe byari kuza 150 nyuma y'imyaka 3 sibyo APR itanga nk'ijana kandi imbumbe cyangwa 200 imbumbe kinyi akavuga ati bizaba byose aya nafashe nzayabasubiza tugasesa cyangwa se nkabahera n'inyungu mu gihe APR yabaratanze amafaranga menshi kuri iyi kontra nayo nindi case ishoboka ahubwo kandi subwa mbere byabaye abakunzi ba APR icyo tubabwira
mumenye ko mwabonye umukinnyi mwiza kandi yaje mu Rwanda best player of Burkina yabaye Faso umukinnyi mwiza muri akina Burkina ku Faso icumi. akina ku 10 kandi ikindi kigaragaza ko ari umukinnyi uremereye umukinnyi ikipe yikomitinga kurekura $150 by'amadolari murumva ko ari bari aya ntabwo twahita tubigira no muri equipe nationale iwabo arahamagarwa kubera ko ari muto akeneye match ya gishuti na Tunisia kubera ko ari muto ngo afite imyaka 22 no umwe n'umwe hafi n'ibiri Medawo avuga igifaransa cyinshi cyane Kubera ko- kambaze muri apende bene batagiye ubundi murashaka kuvuga ngo muzane muzane CEO APR mumbwire niba Memedo atarasubira iwabo kujya kwitunganya case Ahubwo ejo tumutumire. tuyimenye nawe tubwire kubera ko Muranga, icyo nacyo kubera ko akiri umukinnyi gikurikirana. muto urumva shampiyona ya Ndaza Burkina kubaza Faso Memedo niba nubwo ari adafite indege imusubizayo. nubwo ari shampiyona ikennye iri hasi ariko ni shampiyona ivamo tara nyinshi niyo yavuyemo Watara afite imyaka 16 ajya mu Barabu afite 16 Watara niwe wari icyitso mwe muravuga ngo umukinnyi wa APR Watara avuyemo afite 16 muri ya shampiyona so imenyero kugira abakinnyi bakiri bato cyane uko guhenda nuko akiri umukinnyi muto kandi akaba ari MVP wa shampiyona niwe ngo uzajya upasa Watara urumva akina 10 anyways reka tujye no muri Rayon tuze tuganire kuri Abedi n'abandi bakinnyi kuki Rayon itari gusinyisha hanyuma ca kuri playgoragames.com ugera bawinjiye muri Gorilla Games ubashe muri murera nk'umutiki ndareba video Ya Memedo. iri kuri YouTube ya Aperi afande Kavuna arimo aramufungurira umuryango wa V8 A1 ayi kwa Aperi sinyisha neza we APR ndebera uyu muvumu w'imodoka ya V8 mashaka kuyivaho mutavuze kanyarwanda zose yasinyishije kanyarwanda nukuzinyuramo byo kunyuramo kuko buriya abakinnyi b'abanyarwanda Aperi sinyishije ni nka copy paste yasize ishize uko yabigenje Aperi jo yatangaje ngabo nziza Pacifique Pasi wavuye muri polisi Aperi tangaza Kizimana Dolphe wari umuzamu wa AS Kigali itangaza Iragwa Haji yari umuwinga wa Rayon ndetse na Bugingo Hakim nawe wari umukinnyi w'ikipe ya Rayonsports umwaka ushize murabizi ko n'umundi yatangaje abakinnyi b'abanyarwanda bavuye muri amakipe akomeye harimo abakagege harimo ba Frodouari ba Arsene Tuguma ba n'uyu mujene transfer zone bisanzwe abakinnyi b'abanyarwanda beza asigaye umukinnyi w'umunyarwanda umwe witwa omborenga na nimero 9 urutayizamu Omborenga bazishura $30 ave muri Rayon ntago ari butinde nawe muraza kumubona